Wetangula uria uratanywo kuoya ithenya riu kana utongoria ucio wa Mount Kenya. Haya, tento coka thutha. Ni arero horo wake turamba tukorio horo wa gwa Kenyiri. Gwa Kenyiri ri marambire maroya iturwa ciothe cia kana kiama giake kia UDA kirambire kiroya iturwa ciothe ithathatu cia bunge. Kecoka kiroya iturwa hari ciothe thate kinduri cie thate ri 27 iroyo ni kiama kia UDA. Koguo ni aronania ati ni arendwo muno kwao. Haya, wabe utari atiriri ite ciothe cia bunge. Haya, gite kia governor, kia senator na woman rep. Ciothe cia hatirwo ni UDA kuria Nyeri. Koguo ni kwendeka mwena uyu. None of the 30 MCAs are affiliated to Azimio. All the 30 MCA agwake county ya Nyeri gutiro na umwe wari wakiama kana hihi wagwetanagio kana gwetanagio na Azimio. No he kaundu karandikwo haha ni ngatheti ino, but he will also have to contend with the fact that he's not universally popular, given that his selection as Dr. Ruto's running mate was not well received within the Mount Kenya brigade of the Kenya Kwanza Alliance. Dali na doikaine nja ya Mount Kenya kana dali popular nja ya Mount Kenya kulingana na gatheti iraiga, but being DP, however, deputy president, places him in a strong position to fill the Mount Kenya leadership vacuum, though he might have to maneuver carefully because moving too forcefully in building his own power base might attract nervous glances from the DP Ruto, from Dr. Ruto, sorry. Ati kaka dikega ati rigathima gacagua ri of course no menya riu deputy president kuligana na hitithio muthenya wa rucio ageje kwereka tarera ninge gutika president ri Dr. William Ruto president muthure ni ari muikagia ritho riria riari ri itagotia might attract nervous glances. Correct that. Aya tuthie kwi Uhuru page 8 hanini. He kindu kingi ndacoka ndona andu ingi ni marenda ni page 11 page 11 andu marari CSs he riu niko inuka ini magithia na cabinet and principal secretary told to prepare handover notes. Mumaga na thirikari yanyu mundu othe rari minister na rari PS murari wa tiriri muthondekerere handover notes watiga kukuhana atia gutari atia niki urekaga wira ni uriku mutigaru murute maundu ta macio tondu thirikari njeru yukana ministers ayo kurati katiriri Ruto ni atiganirio ni Dr. Ruto feeling deserted and disowned by almost the entire cabinet. Ma minister ne mamutiganirie. He has now not made any promise to the outgoing cabinet secretary, but some such as Tourism Balala have been openly lobbying to be retained. Gotiro modo wereirwo gete modo minister no modo Tanaji Balala ni areka campaign ni arageri guikia mwana ule ngeritho na no Balala turite minister ga miaka igana riu thirikari ciothe ya Kibaki ari kuo ya Nuthu Mugate na ici ciare cia Uhuru na Ruto akore how does he survive katare gwibanga ndio ni aracuthia toco kerere page 8 turerwo kiria Uhuru akuinuka nakio kiria sinagotia benefits na pension wa mbere araba kuneo cie hamwe shilingi milioni 40 kamajika ya 40 si hamwe ogu uthie utariro ogu fari ke na 40 gaka ni gakuinuka nako si hamwe twi hamwe acoke o mweri ni ari ne yago shilingi milioni 1.3 o mweri na hena indo ingi ni ari ne yago kindu kiria to entertainment allowance agenda guthie handu ekenie entertainment agenda guthie mugithi cieho gogoyo night agoka ena cio ni murihire house allowance hani horajuragia tri enda kugenda ri nyumba ni ari na thirikari yaciumaga nduri haya koguo ni akuheo house allowance office space no akomborerwo office handu kana gutura hego office handu ndagethi gutinda gicaria gwa kuruta gutondekera micemanio aria mararutera ku marariho ne thirikari haya hena kindu kiretwo ngari mirao na ngari yo ina kadi ya fuel ngari etanyihire cc 3 na itakiretie cc 4 ngari ya cc 3 na 4 ni tereko kuma V8 we
V8 yakire 4200 cc ni kogo niona gatagataka ngiretwo na ngirinya ciekuo aya ne ikanywa maguta ma thirikari ne igatwarithio ni ndereba wa thirikari neguo andu a wira aria ekwandikirwo ni andu mata guthie thi wa thate no he andu thate akumutagira wira kwina abici kwina andu a gatire wira gutari andu acio ni 2 personal assistants 4 secretaries 4 messengers 4 drivers and up to 6 security guards acio ni andu aria kwandikirwo ni thirikari ngari cio oya ri yani na miaka 3 agacokia akaneyo iki president ri ari hagiro indo ta thitima yes na thimu ciringi 379 mbeca iria angirihirwo thitima na thimu gokeri yari hagiro thirikari 79 na towe Njoroge mutumia wake mutumia president Her Excellency Margaret Kenyatta onake noe kuguneka na maundu maria ma president retired nona kumagara agitua kumagara ena iretwa ata ningumionete ino tuthuthira guthie nja wa bururi visa diplomatic passport ya diplomatic passport agenda guthie handu hothe ndagithi kurugamio handu erwo ati turenda guguceka acha no kuonania ona nigubangirwo na ari huthiraga kiria VIP lounge yeah kogo macio ni mamandu maria president ndagithie haria kiharo kia ndege yori atiriri kabagi kau nikikena kio acha Ruto page 12 aratwira atiriri the first thing atwika president page 12 aratwira anywa muthenya wa rucio undu wake wa mbere ni kugoithia thogora wa muturire kugoithia na njira eno no nginya gukanirirwo bei ya mutu na ngano nona mutu wa ngima na kira bebe na ngano bei yo ni kwa farm gate prices haya undu ucio ngi ni maritie na KRA marera KRA uhoro wa gutinda muki intimidate andu uhoro wa gutinda mukihura andu ni mogutiga ni mwe taxes muthi murogota igoti without threats and intimidations yes ti uhoro wa gukuma andu na kuhahura andu ni muke murogote igoti undu ucio ngi ni kugoithia bei ni aritie na andu angirigaca uria mekugoithia bei ya indo iria tuthiraga kurima ta fertilizer yuke thi nigetha twote kurima raithi uturo ugwagwe president muthure William Ruto ni arathurire presidential standard no rikana nitwaragia kuya kareriko federal ya aroire green ya green ni gukorwo presidential standard yake ahead of the swearing in tomorrow riu handu hothe ari nuri onaga federal ya green moyari na ki ya moyari ni white acha aga ni moyari na green we Kibakene moi wa Kibakene wari aga na white uhuru ni blue moi dia ciene we wari na green nitugo confirm hau no wanyitukia nitugo confirm dire cio nanie tutingirikana undu wala tutingimenya kila kindu niguo manjoroge tutirathoma cia kuini kana tucithome gatheti eno ngi na ndironire ararumio ni andu akuria South Africa matongoretio ni mundu gwitwo Malemai okay to nende nakia Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Oh yes! Migunda yothe ya top care. Tutinangite, tukatinagia. Tigire we, niwe gwatira buroti. Na nikio ndagika 10 kuma Kangundo Road. Turakurehera Shujaa Gardens na Kwojuja. Turakurehera Space 32. Migunda no yeri. Turedia 595,000 okabuka. Na griga na limwe ishoigi. Tokane kanera. Na Kwomatu. Turedia 195,000 only.
Easily. Okabukana 30,000. Tusherere office citoro Inooro Rūciinī kana tuhorera thimu namba ni 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. Guko kwa Alpha Mabati we customer witu we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Endi itu ni mohegereire wira-ini wao na makwendagiria kiria kiagiriire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Ni tuwi ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini tegukure na mathaa 72 tukoragwo Ruiru Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital. Alpha Mabati, the roofing industry, bell ringers. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotions? Smoothness, scent, glow. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Ungenunua gani? Ina transform dry skin kuwa deeply nourished na smoothen. Na fragrance nayo. Wacha tu. Why pay more? Nunua nice and lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Good. Hemundu etagwo Nyamo J. Nyamo J aratwira ona ya President Moi yari ya green, ya President Kibaki yari ya white, ya President Uhuru yari ya blue. Koguo Ruto oyere yari ya Moi ya green. Rangi wa green, yes. Okay. Tuthie gatheti ya The Standard, The Last Act. Muthe niguo muthenya wa mwisho wa wathani wa President wa kana wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Nigetha rucio aneane utongoria kuri President wa gatano Dr. William Ruto. Ni tokoro twaria maundu mangi megi uhoro wa ekuririkano naki na hihi ni maundu mariko hihi President iro kaingira wa gatano ekugeria guthondeka matarari mega thiini wa thirikari. Na wa mbere nituona ati legacy imwe Uhuru eguturarikanitwo nao ni ugoro wigie bara tukatuona uhoro wa kindu gitagwo devolution tondu President Uhuru Kenyatta ari na bahati njuru tondu aingirire hindi ria kwagia thirikari cia matura wanyita aingirire na devolution aingirire na devolution koguo niwe wari wa mbere kumirora na yari na mathina maingi muno teething ona matari macovuo nginya umuthi uyu na nikirona nginya kuri andu marageria kugie na amendment ya maundu megi uhoro mamwe megi uhoro matho mamwe mega tiba-ini ya bururi atiriri thirikari cia devolution kwa miaka 10 ya Uhuru ciane trilioni 3 yes niyo ni budget ya mwaka mwe ya bururi mugima. Haya niguo niyo niguo ni 15% 85 ikete atia not to get kuria kwa county inayo 85% ya inori ikete to nona 67% irathi kuri hathire tareke atiriri na ridena ratena go ni mathire ma nikyo maroka magatukora. If 15 is 3 trillion what is 85? Yeah ona 85 over 15 times idafuru ni ria raiha mathire twinamo muno mathire ni maingi fiu kinya gareti ni irauga to he went on a borrowing spree ni tukombete muno ni cirone koria ciikite niko ndakwira atirira na twakombari kiria giothe twathukuma ri kugu tutirathi kundu nona ine kama tugikomba muthiri umenye ha hena gathina ni twakomba mbeca muthi twike maendeleo no maendeleo mamwe ri taru nona maundu mamwe thirikari irekire ya Uhuru benefit ya mode kuoneka umuthi ikoneka 10 years kana 15 years haya gatagati kaka ya 1 nginya 15 ri nikyo raigwa andu magikaya ni undu wa muhuko undu rikindu na ningi no turathi na mbena kurikira irima ria thire to turari hathire na maimiriro ma uria thire mbeca cieka ri tutiramona na ihenya no ne tukamona rumagiuka mauta gwakora riri thire ni muingi nginya gukira benefit ire magoka. Haya uhoro wigi budget akioya ri twekaga budget ya 1.6 trillion arikia turi na budget ya 3.2 trillion ha tututira tugicicokera andu ingi ni opinion ni divided kuringana mundu mwena uria ari tondu opinion is divided over Uhuru's legacy as curtains andu ra mamwendete mekuwa ni arekirega aria matamwendete mekuwa ndaneka wega mekuwa ni aramatigiri na thina muingi muno koguo niguo gatheti yandikite tareke heka udodona haha ignored court orders ni aregaga kuigua maundu ma igoti-ini
State ignores order suspending shutdown of broadcasting stations. Kwe ndetwa horetio. Na order ya arutwo ikia gwitugutio. Ukora tweka thirikari rimwe niraga kuigua orders cia igoti. Taruja station iria cia horetio ri ni KTN, Citizen, Inooro na NTV. Haya, kwe ndi kwarutirwo order. Page 2. Kwe order yarutetwo ya kwaga guthukangia. Nurikana hemeri ya horirwo iria-ini kueta maheroin. Ndawa cia kulevya. Nurikana meri ya tuthurirwo na kuu. Ni kweritwo ndigatuthurwo na president yake mituthura. Ya kueta ndawa cia kulevya. Cia heroin. Ni wamenya ni kweritwo ria ndakaingatwo Kenya, miguna. Aria coka. Acha. Undu ucio ngiri Uhuru's political missteps. Kwiko ndo arahitiria gisiasa. Uhuru preferred candidate Raila Odinga loses to deputy William Ruto. Mundu uria Uhuru arendaga atuike president ni Raila Odinga, arahotirwo ni mundu uria Uhuru atarendaga deputy president. Hau neko facia kioteti. Ifacia riu ringiria riria BBI. Iria yathondeketwo ni gatagati ka ngeithi cia Raila Odinga na Uhuru ri. It flopped after court ruled it was illegal. Igoti ni rio riathanire rikiuga BBI ni mugaru wa watho. Tungithie page 4. Page 4. Uri kurariga kuga uhoro andu metarire kuona rucio ria gugathie. Ugathio wega. Andu marenda kuigua atiriri. Speech ya president urehera igakorwo ihana atia na speech ya president yore raigira igakorwo ihana atia, especially to the fact owing to the fact that matirahotana. Sour relations could change power transfer tradition. Umenye kago tukona thina no rikane hindege kwari na gathina kaingi gathina gaka uri raigira no uri raima matekuiguana ri nta hindi ya Moi na Kibaki no rikane uri kaundu ko gwekirwo na njire tari njega kuria kiharani kia Uhuru Park. Alafu ni turaririkani uhoro wa riri ati wa Donald Trump wa kuria America na Joe Biden. Nurikanaga Trump ndathire. Ona Trump ndokire. Ndathire yako ti guku. Kuko wa makineana. Umenye bado President Uhuru Kenyatta ni aigwete akiuga atiriri ati ona itua riri raturwo ria igoti ria Supreme litiratorana na uria kwari 2017 tondu 2017 kiria Raila agithie gutetia maumirira ma githurano ri igoti ria turio horo cio na kindu kiretwo process. Tathikiriria President Uhuru Kenyatta argued that the Supreme Court decision lacked coherence. Coherence ni ki? Ndugeta kuleta uko na ihenya. And did not correspond with its finding of 2017 that saw him forced to go back to the poll after his win was nullified. Ate itua riu ri ndogota kuririgithania na ria mwaka wa 2007 ria atumire acokio githurano-ini thutha wa uhotani wake guteanirio na igoti itogiru. Riu ri kuringana na uria tuonire tu ri Moi akinena wathanire arikia kuneana kuria Uhuru Park macokire agitongoria delegation iyo yothe magithie State House kuri irio cia muthenya rucio ne kugathio guo. It is unlikely gatheti andikite wega fififio. It is unlikely Uhuru will dine with Ruto after the ceremony or even stay around the place to induct him into the nook and cranny of Kenya's seat of power. Ni gatheti irecireria kana ni kwirwo iritwo guo. Yandikite it is unlikely. Denaiga ni gwiciria reciria kana yandikite uri ati gutingio kwa hata ni ndu wena hinya kamau kuona ati ni magaikara thi marianire na kana Uhuru ni akoni Ruto hari ati ho mundu agikaraga hari ati ho gikaga guo na but why not? It is unlikely. No gatheti ona ene kendiga kuingirira ari angi to the page 6. Runo igwa ruhara hena thina ri speech ya the outgoing na speech ya the incoming. No menye incoming no kona kahinda gako ribat. Taro ni tuge for example. Kadona ko na ribato. Yoso kanelia. Take to the page 6 ni kugathio wega Ngai ni atwendete. Ngai ni endete bururi uyu witu thayo na wendani. Maundu magathio wega. Page 6 Azimio ri. Azimio ni atindike Njoroge. Niki ningi. Azimio ni matindikwo kuria bunge. Fieri ya Senate na ya bururi. Matinona kindu. Ku. Onake speaker matinona ge president gitia githire riu Azimio mareho cia riri Council of Governors nikuo marona ta mangiona kindu matongoria Council of Governors governors all the 47 ni marathi Mombasa thiko ithatu kiumia giki induction kana orientation
Marĩkia rĩ nĩ magathurana. Rĩu kũratuĩka mũndũ gwĩtwo Joseph Olelenku wa ODM. Nĩ arafrontwo gũkorwo arĩ chairman wa Council of Governors. Anne Waigũrũ wa Kirinyaga nĩ aragwetwo. Mutula Kilonzo Junior wa Makueni. Ahmed Abdullahi wa Wajir, Johnson Sakaja wa Nairobi, na Ken Lusaka wa Bungoma. Ni mageretie gwĩbanga. Kenya Kwanza ni mageretie gwĩbanga. It is divided over who to support. The first group revolves around Governor Waigũrũ. Kenya Kwanza the group ĩmwe ya andũ a Kenya Kwanza rĩ magavana rĩ naenda Anne Waigũrũ, while the second prefers Governor Lusaka, who is the Senate's immediate speaker. The Kenya Kwanza party, which supports Waigũrũ, is playing the gender card. Arguing that she should be the coalition candidate, with Lusaka serving as a deputy, because Nairobi's Johnson Sakaja has been told to accept the whip. Unconfirmed reports within Azimio indicate that Governor Abdullahi ni wa kondogo gwetwo riri Wajir. Ahmed Abdullahi ni approved as the coalition candidate to be deputized by Makueni Governor Mutula Kilonzo Jr., while Lenku is coalition candidate for the whip. Other sources, however, indicate that in the spirit of compromise, it has been agreed that the chair's position is taken by a UDA candidate, with the deputy position going to Azimio. Chairman akoroni wa UDA na deputy wake akoroni wa Azimio. In the spirit of the whip is also fixed for UDA because the holder must consult with the head of state on a regular basis. President Kaige. With the departure of the two UDM governors from Azimio, the Kenya Kwanza coalition now has 23 governors, including Meru's Kawira Mwangaza, who is an independent. Na tukua magavana 47. Taita Taveta Governor Andrew Mwadime, who is also an independent, has yet to publicly declare his support for a coalition. Rukura yake nĩ gutua. Itadwa gemeo kwa 23. Ene. Rukura yocio nĩ gutua kuria egothi. Haya, Governors Fernandez Barasa and Abdul Swamad Nasir. Abdul Swamad Nasir have yet to take their oaths of office after being elected. Mati marehetirio. Riu acio okay. Riu mathina maria andũ megũkora governors nĩ mekora mathina umwe uretwa pending bills. Mathina maingĩ. Tondũ kwĩna andũ marutire wĩra kũrĩa county na matirĩ marĩhwo. Thina ũcio ũngĩ nĩ kuongo kwa dandũra on source. Mbeca iria ciũnganagio kũrĩa matũũra-inĩ rĩ governor ekwĩka atĩa nĩgetha cingaingĩhe. Reke tũrĩkie nĩgetha tũthire Laikipia page 8. Na tũkwaria cia Queen page tũkĩrĩkia. Azimio rĩu nĩ metĩkĩra me opposition na nĩ megũthondeka cabinet yao shadow cabinet nĩgetha makĩige thirikari harĩa habatie ĩha gũkĩmĩũria ciũria na rĩu nĩ marakiuga atĩrĩrĩ makĩneo kĩndũ. Ni megwitia tupeca twa ukiruta wira funding na kuri ona haro ku kwa mwena ucio wa Azimio niki kirora kuratika Junet Mohamed ni anegeretwo mbeca cia agent akiria na ni mutetereta rwa kona-ini. Junet Mohamed niwe waria bia cia agents Raila ni aramukanira tondu kuratika atiriri andu aingi aria marutaga wira kana aria makoragwo mwena wa Azimio maraiga atiriri Junet anegeirwo bia agiikia muhuko agithie na ciothe. He's the Secretary General. In a statement, Professor Mutua said the MP was not involved in the management. Nagwa ni araiga. Todo head maraiga atiriri ati niwe wanagirwo bia gikatia. Agerea we. Inooro ni ateteirwo na gwatuika riu gutiramenya ni artia ko guthie riu ningi. Riu tuli guku kwa Azimio ri. Deputy Governor wa Kakamega Ayubu Savula ri. Na mubunge wa Rurambi Titus Kamara ri. Marauga o mekuruta ira na thirikari ya Ruto. Haya. Na ni Azimio. Nauga kwaja uyu Savula arauga we niko coerced. He was coerced. Niko tidikirira guthinekererio by operatives. Elio no ginya wikare guku na warega gwikara guku ni ukuona we. No kani tukwena maundu maingi nikyo ngwiraga give time ni tuhea maundu maingi muno ni tuthomithagia maundu maingi muno ati maundu mamwe marekikaga ni tukumamenya through time. No ni ngwenda muno tuone mathayo wendani na urumwe. Yes. Tumoni kuini amwe matirakena
Yuma page kida toyo. Katuthie ni ndamiri kana yuma page 20 something. 20. Yuma page 28. Queen wa kuria Ngeretha ogwetwo Queen Elizabeth II ni arakuire na gathikwo Monday ukite. Na arakuire kuri endete muno bururi-ini wa Scotland kurito Balmoral. Na akwe ni gukoretwo na andu aingi muno makoretwo gituma ndumiriri ciao cia macakaya cia kumuririkana thiini wa uturo wake. No ti andu othe marakena ni undu wa kana maramuririkana na wega. Ndio kwiragwo mundu muku ciake njuru itiaragio. Ti wega kwaria ndeto cia mundu njuru iri akua no kwema matarona bata wa gukungwira kana gukungwira muturire wa mundu gwitwo Queen Elizabeth II na mwana wake ogwitwo Charles ni oroire utongoria ru ni King Charles III. Bicha no rona haha ni bicha hurirwo 1952 hede ya muthungu na ni guku Kenya aya kiria gikuyu haria Thompson's Fall area no na Thompson haria na kure ni Nyahururui aya ni agikuyu mararutithio wira uyu ni muthungu 1952 kwenjagwo mutaro mutangihota kuma ito concentration camp ani gwenda mundu wena miaka ya twire kaundu kogeta gwatia guthi handu gicagi macitaga icagi wacoka gicagi garigicirio ni mitaro mutingiuma ku ni mukarutagio wira ku na arume magatwarwo kundu kungi rwenyu mugatigwo hau mwi hau magicoka athungu ni maire indo citu nyingi muno Njoroge muno artifacts artifacts ni mathaga indo iria na riri witu one indo iria maire uku magithina cio kwao maire indo nyingi muno rukura twikaga atiriri Queen miaka yothe ikarari ndari aririkana kuga ati ni mani maindo citu makuire ndari atikira kuga andu amwe marihwo mbeca ciao kwanagerio amwe makarihwo no maundu maria mekirwo matingirarihikire na nginya na mbeca ta ciugo iria ungigweta cia kuga ni mani twahitirie na pole sana riu ri he mundu umwe ni mathire nginya ohinde he mundu umwe wa bururi wa India uraugire atiriri I don't think we have any place for kings and queens in today's world. Uhoro wa uthamaki kana muthamaki nduri na handu na nduri na kanya thini wa uturo witu kire turafatara ni atongoria taruhe mundu raiga atiriri most of our grandparents were oppressed he mundu retwo mugo uratwitire hours after the Queen's death on Thursday na radika I cannot mourn no tiwa kwaria mundu ari gukua ri tiwa kwaria yona ndigiaria uru tondu iyo no njira itu ithuothe ni turorete na udore kire honi ari kwehera ni ehera ni ehera no kiria mundu ari na woni wake ni wega ku respect woni wa andu acio na mundu na woni wake ono uri araugire de kumuna Julius Malema wa South Africa araugire ndaramuna ndaracakaya ate ucio ti undu ate icagi na guikara hamwe no cio cietagwo icece kana icece dinanyita haya andu aingi kange makudetagwo icici icece haya mundu gwitwo Dr. Paul Kifyona kiraiga atiriri ati kuringana nake na mathina maria President Uhuru Kenyatta aragereire arekire his best kuringana na Dr. Paul Kibisho HSC. Haya mundu gwitwo Dr. Kamau Alaneti onake ni ndona uri arauga haya mundu ngiranjireta go karuri wa Faragu aranjira atiri ndimuthikiririe muno ndikuria kundu Faragu etagwo Karuri na mundu cio ngi ni mwalimu Jagon he handu twafacia acha mwalimu Jagon ni aranjira thukuru ni rahingwo next week ninge wigwa ningiru ni cia hingwo ni na hauti haramakia kuhingwo ni school ni this week ni school fees tondu riu ni ndiramakio ni kuhinga ni school mara tondu tukiriga kuriha mbeca ingi mwaka turarihaga tamu inya turarihaga 4 terms riu mahinga magicoka ni mbeca ingi na ni wiki imwe kana kindu ta kitu mathira ikara muno koguo nona ni mweri cigana no ndore ni nditi cigana umuthi tu mweri 12 koguo menye matigutwetereria mwisho wa mweri acha wa kuritoa ni kunyitanu nitha rere tuko tukirora horo wa maundu megi horo wa micii twina Pastor Kinyanjui koguo ndugathi haraya tukorora horo wa micii tondu muthenya Jumatatu ukoragwo muthenya wa kurora maria mari micii-ini itu ni ndathi county ya Laikipia twina mheshimiwa Jane Kagire mheshimiwa Jane Kagire na tena kanigetha twarie cia county ya Laikipia na cio uteti waikaire thiini wa bururi ungikorwo no ndukwenda gutwira namba itu ya SMS ni 22488 jetagwo Kamau Akangethe
Manze ukipata chance kutesa life ni short, maisha uisa man. Wewe mi utesa nikipata chance. Okay. Nini hebu nione. Ziko kwa masikio. Wewe akangusangwi. Kalo unanjifanya tunjui ni uswali Kalo. Kalo andi simpende isula ama maumbile ama walepa. Nibile tu amenimbitile mala 63 tu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tathimo miti na mumwa miti harehe na ujete. Juge na uri ho. Thi wambe wirite ugio ngudira kwira. Anko kuringana uria twi nduguri. Ni ni fataire kuona kanyamu kanini hau. Ni fataire kuona kanyamu through gift. No tikindu gitagwo igai. Guku mucero uria ndina guo ni mwenyewe. Ona guti mundu ungi uraunyita. Mukaunyitira mbere. Tondu racora atia mami. Tiga icio ni ciakwa. Na ndukauthi makindu kingira guthitha kama guku. The Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraogurire nayo na nituracokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Hamwe na uthii wa na mbere mirimu na mathina ma kimwiri no muhaka muturire-ini. No naguo urigitani ni ukurite na gikiro guthaitira ruriri. Hindi ria kuriko rikuitwo ni kini. Riu kini gya kugeko kihana ugu ni nyama. Higo cikoragwo ciiciga cia guthambia. Ni guthomithio maria macungagiriria mirimu. Uguo rangi uyu niyo yetagwo thinokio. Iyo yehera iyo niyo yetagwo arthritis. Lens ino utheri ungerema kuhituka iyo niyo twitaga njereri. Njira cia gwithema na kurigita mathina ma kimwiri. Mundu agwa ni undu wa kuringika. Magiriro kamugarura arore na iguru. Akorwo ni urenda kuoya kindu kiritu ugatagania maguru ugekera urituku maguru-ini. Waheare hingura mai witiririe kironda kiu ndagika 20. Ndukahitukwo ni tabarira ya uria ndagitari o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano thinacara cia hwaini. Goko ni kwa Maonalands Limited na riu ndirakurehera Matu Destiny Gardens. Goko igire ha Kanyonyo guke wigire mugunda-ini mugunda uyu tu kuma ha Super Highway uraingira kilomita 2 plot iria twakwenderia 250,000 urehe deposit ya girigana rimwe balance urehe na mieri 6. Oho twina mugunda kuria mwena wa Nyahururu Kinamba 50 by 100 twakwenderia na thogora wa ciringi girigana ria 8 cash kana ngiri magana meri na installment na no urute deposit ya ciringi ngiri 50 issue ingi urehe kahora kahora. Dorere thimu 0701 82 82 82. Migunda ndithiraga ni goro.